Lift hai tong lift. Sokoy. Mon guys sini college ni lama do. Yang pink ke. Ong the main gate. Hello everyone, welcome back to new vlog video. Okay, bahai tong bai, joton kaham tong bai ane wan sabo. Okay, ini guys college thanai asik din, mane 1.5 mas ka hadu college thang jaenge tini college thang lagi na. Okay, tabu college thang ni reading na, ingin nak kono kono. Okay, yang joton sih, hai bang sih ko. Joton al college boleh hengkang kai awan bagai. Borong nengke tu cuti, sang gopal lagi ni simis tini, tai joton cuti. Okay. Aku reading kan aduh reading way males normal. A few minutes later. So finally ang reading way kaya ako norong nung makana na outlook hanggang gopal hanggang tabu sa bo reading mo. Angke pondo siya kang reading way ako bay itu ko ako ni reading way kaya. Gopal nge taksi reading tong aku bonto sekang reading bajak passion block hai nau nai bonto sekang reading iya kage wal Gopal nge tahu si reading tong bona hari seller bo provision ase tax khai angone pai mole boro tax khai tong boi kon hari taksi poke engke tabuk nor bai gan nasmo jaga thani mal laishon. And so finally tabuk just reading wajah tabuk sana ka panong mang bagai reading lah yang nuk mang kana ko bolu pura full power by reading lah ya tabuk sana lift chalenge na lift se ka khana sin tabuk bikin norok naik tinggi so iko aja tak ko jut wah warga reading wajib lift hai tong lift sokoy ka ground floor sana tahu okay office ini full power look so enggak seng nongkrong pa ya hostel nih sini hostel tata malah ini sarap pasta yang tingke sang thang sanai tabu tapi sayang himi thangai hingke gari manjang nai tong engke sonor so final engke sang tabu sang gari na sima jang sokpa ka do norok norwano eko o jagan simi ke sang gari mana sungta ko yang otorok lai man nuk tong khana norok yang ni auto phainai engke yang thangnai sing nai tong norok sang direct auto kai mal lai sia engke जों दुईटा गाड़ी चेंज माखायो जागानि ताइकाइसा बालाबगर मा थानाय बालाबगर निके डाइरेक्ट कॉलेज जरा इनके नरक नाइटं थाइसि so finally tabuk ke sang otoni nongkhore bus ka saka इनके bus ka samanjaga narong nokhana borong seke bang awon bangin sang takti pai ma ko baso yang gang kai si temang na baso ma tanai ingke norway college thang mal shiwana finally college so phai sok ga sang yang nitesh bhai malaika sin college ko gopal paradi tak bising thang mal shiwana ingke mon gai sin college ni lama do yang pingke ong the main gate yang jangke ong लोग तो से हाफ से नहीं और ड्राफ्टर लेके आया पढ़ो आज क्लास ना भाई finally tabu ke sini lunch time ke sangora dol ro lunch khali jak ke baksa dol rong ke ko mobile night time pass khali jak ke yang nai makhana ro baksa volleyball tung to baksa dol ro ekok sawo hanyong kata time pass tabu lunch time ba hai de ba. A few minutes later. Finally among ke chini workshop o jago sang mane amtei engineering ro amtei ma khai saime tamo bo atra ro ko o jago omo sunamar khang ke attendance mane hene song ko suname ke attendance ma ya भाई का भी लोग बन रहा okay सारा भाई बन
हाय बोल दे so finally abon kam choli hoi tongo ngai ang borok boroi tongo janjar pala जों abo khaibe kanke sing attendance man senai Shivam bhai so finally tabon kai jeni period khatam gai jang thanglai tongo mane suti mane thanglai tongo ke or tai chen dol ai time pass khayo masalan da hai romlai jang hai tai tab sajane bade bana dol ba college lai ro hai kan enjoy ma khaise nei bele so anke tabo tola thangai ne legena norway tola thangai mal la shon so finally tabo khun kai sang cheni free period anke phai ka pogai om joton cheni classmate man chen best ni ta best one ni angka anke ta ga sha nge tabo sang no thangnan nai nei no thangna chen direct what if I don't want it और ये है सनी भाई बारिश में तो रुक जाओ हम जीत जाएगा चल दीवार से कूद के भागते हैं बारिश भी आ रही है इनके तब से दीवार कूद के भागते हैं चल भाई देखो गेट खोलो भी था नहीं बनी गेट कीपर राहुल यार राहुल नो नहीं करी वापस क्यों आ गया भाई क्यों नहीं गया और क्या मना कर दिया फोटो खींचने के लिए देख रहे हो राहुल जा राहुल जा इधर अरे उधर कहां देख है ना पाकिस्तान लोग है बिल्कुल गेट कीपर चीन कॉलेज में गेट कीपर निकल रहे आजा अब आना रहा so finally tabo hongke sang hostel thana bagai gate ni nongkhori pheka ko yang sin dol ro seng tak oro bus na singena bus pheka nga thanai bhai और यार वाला बा कुटा नहीं गए तू गेट से नो ब्रो राहुल भाई इज्जत से बाहर आए इज्जत से बाहर आते इज्जत से जाते इज्जत से बाहर आते हैं सवाल लगा अपने को हम भी इज्जत से आते हैं इज्जत से ही बाहर जाते हैं अरे इज्जत से बारिश में क्या साथ यार क्या साथ सही बात है भाई सही बात है ये इसके पापा जी हैं